ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Menteri Rang Bado kari India Narendra Modi akan nyotri ulber arjar pusau. Ulayo wan plepat ba iki Jaka Jngohkai ki badan ha Eastern West Khasi Hills District jonga jila Meghalaya ki bela pentre hapo ka Swadesh Darshan Project. Ki Jaka Jngohkai ki badan hapo ka district ya ki bela yo wan ple da Menteri Rang Bado kari India mentaka sngi ha ka jingalang bela penlong ha Srinagar Jammu and Kashmir. Ki kinthop ya ka kerem tirot bani ki Jaka Jngohkai ki badan ha ka shnong nong khlau ki Jaka Jngohkai ki badan ha wa khri mau yong ka Khudoi Falls, bat ka Kokmang Falls ki badan ha ka shnong sok tengkur light dom, bat ki Jaka Jngohkai ki badan halor ulu mau that rasyan ha ka shnong lau disai. Ka District Administration jaka Eastern West Khasi Hills Kaleshim benta ha ka ni ka program Plie yakini ki Jaka Jngohkai na ka Conference Hall jaka PHE Mairang, lingba ka online ha ka jingan dan ringkat u MLA ka Mairang uba Metbah lingdo, u Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District uba Ji Kharmau Plang, ki nong yalam jaki shnong ki badan ni ki Jaka Jngohkai, nalor kiwe ki bela sya khot ngom ha. District Tourism Promotion Safety Action wilayah ban ai tip sekasih government ba pan mentasni ni dah sautli ki project mulai su Prime Minister kata dari masa serpi kan decide bahas snow decide tertirak snow cloud ka Three Rivers zip lining hamolo molong bat khudai bat Kokmang first kabala satu ikut kumbiyang ni si mentan iba Metbah hai kadai po jelam start baju iba Metbah iba ki kampung rai hai kini ki Jaka kumini kiladan layak semat ngar malai sakil terjadi kita de polisi besar anak scam bam dai tagini kita dan skiwi terus perlu ba apa jelam start jongi ban apa jelam start ketika government state government jingi pemilihan kapal ki mentat ki promote sisai tourism nama kami kedai gawe ni kilat kriti berpele manai kam ai jam khamtar na jingi belum unemployed ki bona kena belum educated or ki belum unemployed tirang next kamba ka ni district jingi Eastern West Khasi Hills kadan siap tourism potential ko sakai ngang apu ikai ki dong ski syak dong ski cakaru kelang ni district jungi kiba kila kidolong antak sya dalam tempat berai show itu de ngis kam banginang la ban pelela klinti ki jaka khanang ba ki brio ki buan ka ni sabar kinya ban isakai ban haju kopor kanora kala ka jimtoy ka jimi jokni hathai bagoi te kidan kiski buka state government filaited ni ka promote ki homestay ni kitai buat kunjuru pensenai tik singkian buat ki wei khang ba kin stop kin nong likai wa kas kin ta aja kata do aja kakendai prinsip ba de hak tu ko pon mahlo tourism minister baki kiski baro ki bangila yo menta arpo Klur po Mairang constituency Klur po Mokhavesa kabalong arpun Klur but the Swadesh Darshan scheme ko bangyo ang nagabata state baro ko ay kalong prapusan Klur right now kiwe scheme na kiwe ki funding agency ki bangyo ki pwede nakabanta ka tourism aka state baro ko ay kumuli yang Prime Minister dan Tourism Minister pada nanti kopor pada itu kopor nak kalian Chief Minister mulai dekat bantu kenapa kita skim baru niyo nak bentar state kejuni warga di sana ni skim juni dalam perak banyak keliru mulai hak itu kopor gila ya kapan yo begini baru kajin tu bat kajin berkat juni yang kita kopor nak bentar skim kalau bagi di bandar disakit di bawah.
Kini kini sakit kembali Joko West hasil mat report ka civil solution maya ka apa ka Eastern apa ka West hasil system. Ni kuat ia kaba ban Pynïoh ban Plie ka lang kalanti na kabanta employment job ki kod sama jom ka dong ka time pero koi ban ka jo ko po ban Plie ro ia kalanti na kabanta ki toris ki bawan na ki snong ba pher na ki state ki ba pher ki ba na ka dawa ka ko po ni pa na ban pendaplut group nilai plan na kabanta Pynïoh kunya kini kesurok ko bentang do mairang sara di gulon satu ko si airport na kamot bagi tourist di bawan na sa bahan do state route kimdon kam balik station joroban sa kanapara balik sa Shillong lay ilara banwan di direct nantin airport bankir yung kesurok bak nangis ka ba bulot din yung fee liyag ng bayan yung surok bak kalau gawin di kesurok yung pahatam But Klur kami kabakin po hangin. Nangka nalor kani ndeta nga mayang kapsusi nga kwaro nga kaman jerong nga kani ka tourism circuit ndeta nga po mayang ndey bakan ko ta mayang tourist board ni kadang sa gawin mo ta siya kadang sa gawin siya lit pangranay mo nangka sa station ng bakung ta dater nangka kaya sa kuto circuit sa South Carolina Hills bakung tataten. Tinalong kini sakit ke dalam sekiwai sakit lu Malaysia tayo sa Hills. But sa umlaram side, but kawai Malaysia tayo sa po mokayaw konsulsi kembali ke bola ng asal. Tikini kilong ki ba nagaling jogin ni kwa Pynïoh. Bagini kilong dimentuan na kabanta John Kiba. Kiba day hakit ito kitong itahin. Bang nasuman ako ba kinhap man siyempre ka nagkakabo. Bang nagkuha man ako ka nagkapuan kung ipay ito kitong bumantan. Iuto. Bang snaya kinong-kinong transaksyon na ni kitong iuwi, Jaka bang, Jaka toilet, nanta kitong ziplining, bakong tatatan. Barubol iuwi ba na kanyang kasorkan na nakasiyemhi ban operate ya kini ki Jaka kini tourism say ni iba bobon ki cap imla ban maintain ki kupak di bano nakata daw hakal ko pon ni ay jumot ban dinasdang ru ban ya kini kisay baro ru inle hakal jo system imantanga berkenal ni soka ban deban fluid la deban hot ya ka expression of interest. Jo kino ki private parties, kino ki individual, kino ki leadership, kiba kwa ban Pynïoh ya ka tu ka center, lakalong ka Jaka lakalong ki homestay, lakalong ki resort, mentaka tu resort badan kuwe no club bang installation, but dakabang ikot ban ay kalakalinti nakamanta ikna samla kibadon kajing sotna joki haka tourism industry na kabanta kumunuan Pynïoh nang takadaw kuwen ni kitu bang star mun kong ay kalagati bottom side da kalmao shoban ya de kadam so ko balat so roy to ko bahajro yai ya katus ki private party but kay ba so kwen ma ikna juni iyo ya katu kajing Pynïoh ya katu resort hantu hakaba let ba bidding system hakaba ito ki ba ya bid ya kani ban ay kan expression of interest ki go na ni ki ay ka dollar ke joki kadno ki sales sa ka government sibnay lani system baka don contract ka bakin yo masans nem don balais nem bakum tatatan ka show ha ka Pynïoh joki para ki bobongi kepi na kuapan only bagi to ki Pynïoh idon po ka Jngohkai no de kumangi pun ka state para ko ni no balan ko pa ka Jngohkai ko jogi ka lomba ni don pa ka marian ko itna ni don pa ka marian ko itna ado ka ta kay ka budi don ka gusto tang kinit sa
bangis berbahan surok, bantuan kita kau pekai, bantuan kita toilet, bantuan kita kabam. Tak kata kamu terus kamu balik sebuah kiki kumbang idon kiwi kita kah kiwi gili kiba kijinte joki kilong artificial su. Kijinte joki kilong artificial sudah. Tendre hanya ini idon yang nature, idon yang kamera mau, idon yang kata jinglong ke kerpang joni, hang ke state ke joni, ke boleh lah, bu bet borenti, nak bentang ke jimentor joni. Jadi nak kata dalam nasuhan Allah ke nasi, nak dapat ke jimen ke bakrau, banjoni ba, ini kiskim ke bangine tristom, baru es kata, iralah ya kebat pendap. Buat ada dalam kuno hano ke ba dan sateng di tempat ya kita tray kontraktor dari Isnom bagi pet ba di berdekat plot kat pala na bakat nok jumentor na kebentan Isnom kita jopi bat na kebentan inom sosno rukunju.